puan macam mana nak remove this eyeliner. This air, dia memang tak gerak. Kalau puan pakai micellar water, dia susah nak hilang. Tapi pakai dia punya remover, InsyaAllah 3 ke 5 saat hilang dah eyeliner puan. Tapi kalau saya ni mungkin ekstra sikit lah sebab eyeliner saya banyak kan. Cotton puff 1 titik. Saya pakai banyak, so saya letak 2 titik. Dan remove. Bismillah. Kening ni saya pakai warna brown. Hilang dah. Sekejap je kan. Jadi kalau kita nak remove, kita mudah. Dan exactly saya sekalikan dengan combo bersama eyeliner. Kalau puan-puan nak, insya-Allah nak wuduk senang, puan boleh tengok dekat bag. InsyaAllah mudah-mudahan ada lagi sebab tengah ada promo combo bersama remover.